Nemangkin lantur kuning ayang dia mengundane sido paksa malih ngawitin mangca lah pangucap dane sido pakso wantah kadia sampuni ki udah jero anak lu ampunan raga jero nih rasu sumanang saya maret tekaning padewekan dia nyeragan jerone tata sauni tekaning padewekan titiange puniki sepengerau titiang nenden ya kadirasu titiang jaga pacan corak tekaning ragan jerone sumang den nyeragan jerone tatas tekaning padewekan titiang rauh mriki wantah dados butuh titiang pinaku utusan iki jeneng titiang kautus tekaning ide sang Prabu sumangdennya prapido rau kegenake punikiran Rebu yang kau terus tekaning ide sang Prabu sang sani nyencengan jaga ikering penegara Sinduraja jero sang maratu istri jero sumangdennya jero tata sauni tekaning para titiang wantah mekarap
si dia paksa dengan dia. Kenaler ian mungguh para bagian titiange nenten jawenten tios wantah sangat bulunya pindah ke ajin titian kadirasa titiangan lusuh marep tekaning ragan jerone yen-ten tejero pacan mimisan muwing sanyaya takenan titiang jero para menjero Astu prasida sukuleta ragan jerone nguning ayahnya mungguing sane gumanti ayat takenan titiang wantah parab jerone siranya mungguing parab jerone malah titiang titiang sumanglennya prasida tatas tekaning para bidewa do kemawinan dadi salah titiang nunas madian ring ragan jerone jaro sayang tuh kadiragan jerone nembe titiang manggih anak leget ien binayang titiang kaluwihan ragan jerone sekadi widyadari sane tedun saking jagat denra yes Rewus puput kadia sampunikeun minakadi pitakeun dane pati sida paksa mapuar lega kerasayang hantu sa marah gelu dame koni
Sane ngawinan rasul yang utawi garing sejeroning manah ngisri tayu riantukan eling raganya ini mamisahan sareng dane sida maksud mangkin purun titiang ngojah mineka diatur ini seritanyo untuk beli bagus ide paksa beli tiang putus mangde prasida tata ragan beli tekaning padewekan titiang yang terbeli sing jadelen tiang wantah cucun pekak pandu yang terbeli Saka dewa ajir laki sane pinake ajin titiange nenten yo enten kios yen beli wantah sakedewe pinake ajin titiang yang buat para ibun titiak nenten jawenten kios wanita ngisri wani dengan mulut pinake ibun titiange beli Sumandennya beli tatas tekaning para titiang wantah meparap ini seritanyu wantah jati sampun kadirasa beli muni ngayang mungguin ajir beli nike kemawinan titiang dados eling titiang sarang beli wantah manisan yang terbeli ngaca
sebagian yang sejeroning manah titian ini ente beli napi ki mawinan kadia sampun rian tukang uling mekleur kadirasa titian ngajep-ajep derakan beli rasa kenal utawi seneng ke rasa yang ban padewekan titian rian tukang titian ajak padewekan belitu dadi marejani tiang prasido kacunduk kelawan beli sudah maksud sing mekleur nyen irakeun dini dengan beli. Nah, paling melah jadi jalan tanggil kemu ke peseraman ke beli apul wir nyen tak tujuan beli teu teu lamun jadi. Warta guman tidak dos tatujon beli to presiden jani kepangli beli subuh keantosan tetekani ide yang bertawar dia sampun muweng atur ni seritanyo mulai raris ane mangkir dane sido paksem manjat sambil dane kalaning dane sido paksa mangucap tadi urat waktu terkada sekian sane mangkin ini ceritanya hadi seritanyo video saat make jiwa parimanan wancak ragan ijo
beras luluh padewekan beline ritakal nyingak anak ibuku idewo tanya nabi Bali malam nona yang sejeroning papinah belinya itu kehadiran semelah beli ayat nunas sekal marah tekaning idewo sekar saat bekal ke sekarang gumanti tunas beli maret tekaning idewo dumugi astu je idewo prasido sukoledang mapai je maret tekaning padewekan beli donyen mulu anglon beli bekal ke memulih ke negara tanya nanti ya